emikoro y'ekigombe kya Amda eky'abakristo abarikutuura omu Kampala hamwe n'endiijo emyanya egiherire ey'omurundi gwa mwenda ey'omwaka ogu neija kukorerwa omu dinari y'Ibanda. Yatongozibwa omu kyaro omu ishengyero ry'ebiina omu ha parishi ya Chani kandi na bwanyuma bamwe mu bamemba nikwe kuza ha parishi ya Kagongo okwetaba omu kitambo kya misa. Asande tuija kuba twine emisera hendere oruzinduko rw'abaana bitu abari 300 abari bari aha mwanya gwo kutukorera ebinyuma nindeba noreza atente bazitireho obwe miseje kwebemberwa His Grace Lambert bino mukichachi Bishop wamba ya Diocese ashahina n'ekicweka okuligira harwana mukuru wa parish y'Ibanda Dr. Paul Mutime omubiro bishatu bya Amda nahaza kubaho no kuragurira indwara nyamwingi. Ntwija kuba twineho medical camp orusisira rwo kuragurira abantu busha endwara zibararagurire n'endwara nyingi munonga nibakebera kandi nibaragurira twine ba doctor barengere ahari inshanju. Uwo mwaka ntugeraho uruzinduko tugaraka ombyange mutwarigiremu kuza gukora umurimo w'ubutumwa ubwo Yesu yasigira twasa omwishenjero omukyala Genevieve n'omuco wayo bembera abakristo okwakira aba Amda yakozesa akagishaka okwihanangiza abantu bona okumanya amagara gabo. Waboli oyine kankaba ino obulwire bwa HIV and AIDS oza kuza bakucheckinge bakukansolinge bakuherezana n'emibazi kandi wabo tayine ne bakukansolinga okokora erinde obutatunga obulwire n'endwara nyingi munonga. Abarukora ekigombe kya Amda n'enzarwa za Archdiocese ya Mbarara bitaba kutura omu Kampala hamwe n'emyanya egiherire kandi buri mwaka nibatebekanisa emikoro egikwetorora za districts 12 ezaburenje bw'izooba. Gashakwa Timothy Mushabe.